Hamren Deputy Commissioner Apanilitum jointly East West Lapan General Secretary in charge West Karbi Anglong akai sukteron HCM tado Lapan tado kawi dak Hamren Congress Kichari akorte ingjil pai pupurun dum tado laso amemorandum ki pinangkok Governor Phan DC hoi pen ki pali phan ki pinangkok karan bangke Karbi Anglong long BJP सरकार के bang pen corruption ke claim bang inglong a puchong an ke le tanglo la pen la so kado kawe bisar la pen rong ru palong ke pali nei paisa an tame moani si a hisab ki pj phansi la so memorandum ki pi la pen langda moi nali tum non e four line ki pon towar long punot ha dakta long le pithe ki chonghu ki pithap ki pipru Meghalaya border punot laso issue punot Nagaland border issue punot latum bangke longle pathepi scam pathepi non langlo adani ambani pha 18,000 बीघा 13,000 बीघा की पी लांच तकली अनलिमिटेड पेन पतंजलि ला पेन गोदरेज तुम फान longle palm oil jitu athing pi ki pa e ji phanta lang tum joy pen jitu kado kawe Karbi Anglong along le jitu rat along le ki pacherai e ji phanse lang tum bidikang lim pen claim bomb lake RSS BJP agenda ki pa fulfill dunji pansi non Karbi Anglong Tuliram rong hang ASEAN ke do antar ke sonsi chiplang po ladang ni tum ning du ajak officer to amen ni tum mention nang kok laso ke mention nang kok alam ta lahan lo je morni sin kwari dolo pulote hala suhut ko matum lo ke do retirement do ko ka fisita me hala tuma phan ke morni si jate jen inquiry hut karjuji pha Rahul Gandhi puloke election commission ki chong hudo je mo retirement de ta fisita me retire leave ji la pen ki chok che do pute phunai la son dak taxi ajak to amen en panang koklo alang tum si keheng no ke claim pokali sita under Tuliram rong hang abang akheng no ki chong hu claim piglo halat dak muk ki bisar ani bangke alang tu hakhi sabdu duna la pen la so la ma koi si pupoje unnecessary rat tum phan ki chene council tum ta kuson si ki hojop retirement ke entang tuma phana paisa ki pivek nangji halaso ji to retirement benefit ke long ni paisa anta non ningkan hini ki thom hala tum phan pipe halaso family tum ko son lo kereng po lahan lo corruption ke lancho tagli lan tongka paisa ke bang bolang tu ki chipinda revenue do piglo jar lo pugma tidi nangli tum se chini ke sita koson si council long pini 200 crores se liabilities ke do koklo overdraft ke do koklo la hanlo ladak ki chonghu po ang theke revenue paisa mokha nangli council along deposit JC ha backdoor pen NC nangli je BJP joining a program ke en lai anta morni si alang hisab pinai non ke piloma council ke alang matha parsik se si amithang a account along saving account long chematha si aning haling tangka paisa kula labang ni tumke che don de kroi kre ni to bang ke Karbi Anglong arada bang atangka paisa ke long vek nei bang long nai la pensia kam ka ve na alang mi thang edi kichi paro ka ji phat lamding pen dipu pen haman jake lake state highway tumhan PLO office tame no MOS 2 pen si 200 crores paisa lang ke cross ji la so MOS pen claim lo polite kona si hala compensation pi ne ke long le lo ke long le lo polite koma lo dak ki du ke lak itum e Karbi Anglong arat tum si sungpo jitu angket along le phelang ta dampo la sila so potame je kidu kela ka tumphan socio economic development rada tumphan ki paching thur ji ki chuboche hala so kam claim si claim thap claim tu la halo pini nitum ki jamanang ko ke nitum ta je claim nang ko ka karon ke la halo Karbi Anglong ara tum chini nangji la pen isi pen hedi alang tum ke claim kam an ke nitum ulai bom ji la pe si ning du kalam ke hele kaman ki ot pen G2 MOS ke chit tok atum hala so MOS 1 MOS 2 chit tok tum ta kupiloma alang tum phan ex girsia tangka 10 lakh la pen 9 lakh
19 crore pialo hala so tangkan ta ki pinangya di matumpan hala tumpan ke chinek pinya anita a hok pet ki long nai pipe hala tame bisar long nai la penjong sila hai ka do ka ve krem dap de alang tumyang si correction chikuri re polote nitum bangke aste aste hedi pejo pe asitin a police station puno ke do ana case mukhata alang to birudhe pinang ko polasi nali tumpan ke pachini lo memorandum ni tungi pinang ko alam the bangke lan halo